Kımbatlı görücüler, Kutlu Ramazan berisi Manas telekanalını görüp çatasızlar. Alıl parçalık kızmatta Ulanbek Kılmırzaoğlu, salamasızlar kutmandığı geçinizler menen. Ardaktı görücüler, bugün biz İslam tarixindagi örnekti ömür degen temanın aylanasına kep kılaylı dep çatabız. Al örnekti bizge ülgülü bolgon kişi Dimat ibn Sa'lab. Oşol boyunca anın ömür jolu, örnekti ülgüleri boyunca bizge aytıp bermekçi. Al üçün bizge teologiya fakültetinde okutuvchi Abdulbasit Kurayç agay geldi. Jana oşondayla kotormoçuluk kızmatta Şahmardan Orunbekov agay hoş gelipsizler. Rahmat. Agay degele biz bak temabızdağı oşol İslam tarixindagi, oşo tarixdagi örnekti ülgülü ömür Dimat ibn Sa'lab degen tandabalık emne üçün bul lichnosti tandadık. Man huwa Dimat ibn Sa'lab aw limaza ikhtartum haza şahs? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. حقيقة التاريخ حفظ لنا وخلد لنا شخصيات كثيرة. من هذه الشخصيات من أخذ حقه في الشهرة والسمعة واشتهر على ملء الدنيا ومسمع الناس، ومنهم من لم يشتهر ولم يذع صيته بين الناس، رغم أن هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الشخصيات قدموا للإسلام وقدموا للأمة أعمال جليلة، وكانوا يتمتعون بصفات كبيرة ومهمة تصلح لأن تكون قدوة ونبراسا وامتثالا لأبنائنا في هذا الزمان. Agayыбыз ошол жалпы кадырман телекөрүүчүлөргө саламын айтуу менен сөзүн баштап, сөзүнүн башында жараткан Кудай Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарыбызга салаваттарды айтуу менен сөзүн баштап, сиздин сурооңузга карап эле ошол тарыхта карайт назар сала турган болсок, тарыхта көптөгөн адамдар жашап өткөн. Тарых бизге көптөгөн адамдар жөнүндө кабарды берген. Ошол тарыхта кейбір жақшы инсандар аты аталып, ел алдында ескеріліп, алардың исмі ұнытылбастан, алар белгілүү елге танымал болып қалышқан. Ошолордун ичинде кейбір атактуу, кейбір инсандар бар, аябай жақшы иштерди жасап, үлгүлүү өрнөктүү өмүр кечиришкен, бирок тилекке каршы элге таанылбай өтүп кеткен жактагы адамдар да бар. Elge tanılbay ötüp ketken ömürlerin yaşayan adamlar da var. Ошол адамдардын арасында алардын өрнөктүү өмүрүн карасак, аябай адамга ибраттуу сабактарды чыгарса болот дейт. Жакшы өрнөктүү инсандардын тарыхтагы өмүрүн алып, биз өзүбүздүн урпагыбызга, балдарыбызга алардын өмүр таржымалын көрсөтсөк, бир чоң бир насихат болот. Ошол айтылган, биз айтып жаткан белгисиз болуп калып кетсе дагы, бирок өтө ибраттуу окуялар менен өмүрү чырмалган Димат ибн Сa'лаба деген киши жөнүндө сөз кылмакчыбыз. لذلك أحببنا أن نتعرف على هذه الشخصية التي هي من الشخصيات المغمورة، من الشخصيات التي هي لم تأخذ حقها في التاريخ ولم يشتهر. إنه دماد ابن ثعلب. هذا الرجل هو من أهل اليمن أصلا. قبل أن نبدأ بسيرته نحن نقول إذن أردنا أن نتعرف عنه حتى يكون نموذجا. هو كان رضي الله عنه نموذجا في الإيجابية والحكمة، كان معروف ومشهور بحكمته، وكان هو الذي يبادر في فعل الخير. Ошол тарыхтан өз акысын алып кала албаган адамдардын бири катары Димат ибн Сa'лаба жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул киши өзү Ямандык болот дейт да, Яман өлкөсүнөн болгон дейт. Ал киши ошол данышмандык, акылмандык, акылдуулук, эстүүлүк жаатынан үлгүлүү бир инсан деп айтты. فنحن نأخذ سيرتهم، ندرس سيرتهم
من أجل أن نأخذ العبرة والدروس حتى يبقى حاضرنا مرتبط بماضينا وماضينا بحاضرنا. فالأمة التي لا تكون متصلة بماضيها تكون أمة مبتورة مقطوعة، سرعان ما تنهدم هذه الأمة. أما الأمة التي تهتم بشخصياتها برموزها بتاريخها فهي أمة متجذرة باقية على مدى الزمن. Biz ошол сөз кылып жаткан киши бул өтө акылман, данышман киши болгондугу үчүн андан ала турган бизге өрнөктүү сабактарыбыз бар дейт. Биз өзүбүздүн жашообузга ал кишинин өмүрүнөн көптөгөн сабактарды чыгарсак болот. Ушундай адамдар бар дейт. Биз дейт негизи азыркы жашообуз менен өтмүштөгү жашообузду бири-бирине байлашыбыз керек дейт да. Кайсыл доордо жашаган коомдор өзүнүн өтмүштөгү ата бабаларынын өрнөктүү тарыхын өзүнүн жашоосуна алып келген болсо, алар ийгиликке жетип алдыга жылышкан. Кайсыл коом өзүнүн тарыхын унутуп, мурдакы ата бабаларынын таштап кеткен асыл мурастарына назар салбаган болсо, алар ийгиликке жетишкен эмес деп маани чыгарды. ضماد بن ثعلبة من المخضرمين. المخضرمين يعني الذين عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام. فهو من المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام وحسن إسلامه ثم اعتنق الإسلام وكان من المسلمين. Ушул биз сөз кылып жаткан Димат ибн Саалаба бул киши өзү хадраминдерден дейт да. Исламга чейин жахилия доорунда жашаган, ошол учурларды назар салган, ошол учурларга күбө болгон инсанды хадрамин деп коет экен. Ислам дини келгенге чейин эле ал кишилер бар болгон. Ислам дининге дагы күбө болушкан. اسمه ضماد بن ثعلبة من قبيلة أزد شنؤة من أهل اليمن. وهذا ذكرنا قبل قليل كان له علم بالطب والرقي والرقي، كان يرقي من الجن الذي يصاب بمرض أو بنسمات الجن فكان يرقيه وكان يشفى على يديه. Ал киши ошол ямандык болуп, аз деген уруудан болот эле дейт да. Ал ошол өзүнүн кесиби тып илимин аркалаган болот дейт. Тып медицина илими менен алектенген дейт. Анын жанында рукия деп коет, дем салуучулук кызматты дагы жүргүзөт эле дейт да. Тагыраак айтканда, жиндерге жин кирип кеткен адамдарды дарылап айыктырчу эле дейт. كان قلبه طاهرا نقيا طالبا للعلم، كان حبه للخير سببا في دخوله للإسلام. Ал киши илимге өтө кызыктар, жакшы иштерге жасаганга кызыктар болгон, ушундай жүрөгү таза, иманы ылык, жылуу, ушундай исламга чейин эле ошондой болчу дейт да. Исламга келгенде ал исламды кабыл алган. وكان حبه للخير سبب في دخول أهل اليمن في الإسلام. Мына ошол жакшылыкты жакшы көргөн киши исламга өзү келгенден кийин ал себеп болуп, ошонун себеби менен Яман эли исламга келишкен дейт. فهو أول من أدخل الإسلام لأهل اليمن. Ал Яман элинин, Йемен элинин арасында эң алгачкы исламды кабыл кылган киши катары таанылат дейт. يعني كل إنسان يمني له في عنق ضماد بن ثعلبة فضل وخير وأجر، فأجر إسلام كل أهل اليمن إلى يومنا هذا هو يصب في صحيفة ضماد بن ثعلبة. Бүгүнкү күнгө чейин Йемен элини кайсынысы исламды карманып, жакшы иштерди жасаган болсо, ошол жакшылыктарынын баарынан үлүшү бар. Ал Димат ибн Саалабада үлүш алат дейт да. Бүгүн кайсы Йемендик киши бир жакшы иш жасаса, ошонун үлүш, сооптук үлүшү Димат ибн Саалабага барат дейт. وأهل اليمن أصلا من الشعوب التي معروفة بطيبة قلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها وقال عندما جاء وفد أهل اليمن قال جاءكم أهل اليمن أهل القلوب أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ودعا لليمن فقال اللهم بارك في شامنا ويمننا. دعا لليمن 3 مرات،
اللهم بارك في شامنا ويمننا. وقال الحكمة يمانية والإيمان يماني. فأهل اليمن أصلا معروفون ومشهورون بطيبة قلوبهم يعني طيبتهم بشكل عام. هم شعب طيب جدا، لذلك مجرد أن جاءهم ضماد ونقل لهم الإسلام دخلوا في الإسلام جميعا. Mına ошол Yemendik, жалпы Yemendik ellerinin şunday bir özgöçölüktörü var ele, jüröktörü tıybatul kalp. Жақсы, жүрегі. Jürögü taza, köngülü taza insanlar deydi. Kalbuhum raqiq, la yujad fihi kibr ve qasava. Yemendik el bul özü negisi de şu jürögü taza, köngülü taza, kiçipeyil, adamgerçiliktүү bir el bolot eseplenет дейт. Ошол себептен пайгамбарыбыз аларга карата дуа кылган, 2-3 жол дуа кылган дейт. Ошол Шам элине жана Йеман элине карата пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга карата дуа кылган. Ушундай бир жөнөкөйлүк, жумшактык, бир сезимди, адамгерчиликтүүлүктөрү бар эле дейт. وكان لسبب إسلامه قصة. سنتعرف على قصة إسلام كيف أسلم ضماد بن ثعلبة. Ошол Димат ибн Саалабанын исламга кирүүсү жөнүндө кандай бир окуялар болгон, ошого назар салалык. روى ابن سعد عن ابن عباس قال قدم رجل من أزد شنوى يقال له ضماد مكة فسمع كفار قريش يقولون محمد مجنون. Mına ошол анын исламга кирүүсү жөнүндө башынан өткөн окуяны Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nun rivayetinde kelет дейт. Күндөрдүн биринде ошол Меккеге Yaman'dan bir kişi keldi. Al keldi, Mekke'ye kelip ошол umra üçün, ibadat üçün kelgen. Al kelgen uçurda Mekkelik Kurayşlar, butparastlar, müşrikler ушундай bir adam çıktı. Alın atı Muhammed, Muhammed cindi, cin kirip ketken ağa degen bir manide Muhammed peygamberimize müşrikler tarafından aytılgan sözdü uğup kaldı deydi. لأن قريش كانت عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام بدأوا يسلطون عليه سفهاءهم وصبيانهم وأشقياءهم ويتهمونه بالجنون ويمنعون عنه أي إنسان قادم من خارج مكة حتى لا يلتقي بهم، لأنهم يعلمون أي واحد يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيقبل دينه ويعتنق الإسلام. لذلك كانوا حريصين على أن لا يلتقي بأحد من خارج مكة وكانوا يسمونه مجنون حاشاه صلى الله عليه وسلم. Ошол Курайштыктар билишет эле дейт, Мухаммед пайгамбарыбызга сырттан ким келип жолуга турган болсо, ал сөзсүз ислам менен шарапаттанат эле дейт, исламды кабыл алат дейт. Муну билген мушриктер дароо сырттан келген адамдарга ушул маалыматты жеткиришет эле дейт. Мухаммед жинди деп, Аллах сактасын, ушул сөздү колдонуп туруп пайгамбарыбызга ушул жаланы жабышат эле. Димат ибн Саалабага да ушул эмени айтышкан дейт. فقال ضماد لو أتيت هذا الرجل فداويته فجاءه فقال له يا محمد إني أداوي من الريح فإن شئت داويتك لعل الله يكتب شفاءك على يدي. Mına uşul sözdü uqqan Dimat ibn Sa'laba janagı müşrikler kelip janagı Sa'labaga aytып atpady emi dep. Uşunday Muhammed jin kirip ketken dep. Oşol sözdü uqqan bul Sa'laba, Dimat ibn Sa'laba dar oşol jerde anday bolsa men baramın, barıp turup anı oşol orudan ayıktıramın. Kuday buyursa jaratkan Allah Taala aga şifa beret degen sözdü aytты deyt. فإن شئت داويتك لعل الله ينفعك أو يشفيك. Eğer de kalasan men uşul orunu darlayın, sağa Kuday şifa versin. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Мына ошол учурда пайгамбарыбызга келип туруп кайрылганда пайгамбарыбыз ага карата Аллага мактоо айтамын, мен Алладан гана суранамын. Аллах бизге туура жолду көрсөтүүчү. Кимди туура жолго салса, аны эч ким туура жолдон адаштыра албайт. Кимди адаштырган болсо, аны туура жолго сала албайт. Жана күбөлүк беремин, Алла Таала жалгыз. Жана күбөлүк беремин, Мухаммед Аллах Тааланын элчиси деп айтты. فأعجب بذلك ضماد. Мына ушул сөздөрдү уккан Димат аябай таң калды дейт. فقال أعدها علي. Мына ушул сөздөрүңдү кайрадан бир кайталачы деп суранды дейт. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أعدها علي مرة ثالثة. Ошол жогордагы баягы Аллага мактоо айтып, Алла Тааладан сурангандыгын жанагы жогордагы пайгамбарыбыз айткан сөздөрүн дагы бир жолу кайталачы деп, дагы бир жолу кайталачы деп бир канча жолу ошонун кайталоосун, пайгамбарыбыздын хутбасынын ичинде кайрылуусун, бир канча жолу кайрылуусун суранды дейт. فقال له ضماد لم أسمع مثل هذا الكلام قط. Мына ошол жерде дейт, Димат айтты дейт. Ушул күнгө чейин эч бир жерде эч бир ушундай сөз уккан эмесмин, мындай жагымдуу сөз укпадым дейт. لقد سمعت كلام الكهنة وكلام السحرة وكلام الشعراء ولكن ما سمعت مثل هذا الكلام قط. Мен сыйкырчылардын болсун, көз боемочулардын болсун, ар түрдүү адамдардын сөздөрүн уктум. Бирок бул сен айткан ушундай сөздү мен эң алгач угуп жатам. Эч ушуга чейин эч уккан эмесмин дейт. لقد بلغ هذا القول قعر القاموس البحر. هذه الكلمة دلالة على أن هذا الكلام بليغ جدا جدا جدا، وهي يمدح هذا الكلام، يقول أن هذا الكلام الذي قلته يا محمد هو من أحسن وأجمل الكلام الذي أنا سمعته. Мына ушул сөздөргө аябай таң калып, пайгамбарыбыздын ошол хутбасына кайрылуусун уккандан кийин аябай таң калып, бул сөздөрдү мен эч бир жерде уккан жокмун. Мындай сөз эң алгач, эң биринчи болуп угуп жатамын. Мындай сөз эч бир жерден табылбайт, деди. فأسلم مباشرة وشهد أن الله حق وأن محمدا عبده ورسوله. Мына ошол жерде дароо исламды кабыл алды. Чындыгында Алла Тааланын барлыгы бирлиги, жалгыздыгы хак, чындык. Жана сен Мухаммед Алланын элчиси жана пайгамбарысың деп айтты. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. Мына ошол жерден пайгамбарыбызга кол байлады. Пайгамбарыбызга сөз берди мындай жеткенде. النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وفطنته قال وتبايع على قومك. Ошол жерде пайгамбарыбыз ага карап, сен эми өзүңнүн коомуңдун атынан жооптуусуң деп ага бир милдетти жүктөдү дейт. فبايع على قومه أيضا، أي أنه سيذهب إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام ويأتي بهم مسلمين. Мына ошол жердеги болгон бардык эмени алып, пайгамбарыбыздан алып туруп, анан өзүнүн коомун баарын исламга чакырып, бардыгы анын артынан эрчип, исламга ошол Димат ибн Салаба себеп болуп, пайгамбарыбызга бардыгы эме кылышты. هذه قصة إسلام ثعلبة. ضماد عفوا. هذه قصة إسلام ضماد بن ثعلبة. لكن إذا تأملنا فيها قليلا سنجد فيها وقفات. أولى هذه الوقفات سنقف مع الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطبة الحاجة. ففي خطبة الحاجة نجد أنها احتوت على كلمة التوحيد، احتوت على تثبيت العقيدة وترسيخ العقيدة والإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث يقول أصل الدين وأساسه هو توحيد الله ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى، وفيها ثناء العبد على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه، وفيها استعانة العبد بربه وحده، وفيها أيضا ذكر الشهادتين اللتان هما مفتاح دخول الإسلام ومفتاح دخول الجنان. هذه في خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي دائما يستفتح بها في كل أعماله وفي كل أموره، وعلمها للصحابة حتى تكون لهم دائما هي مفتاح لكل خطبة أو لكل عمل يؤديه أو يقوم به الإنسان.
Бул жерден ушул айтылган окуядан Димат ибн Саалабанын өмүр таржымалынан алып бизге ала турган көптөгөн сабактар бар дейт. Жогоруда карай турган болсок, ошол исламга келген учурунда Алла Таалага күбөгөлүккө өтүүсү жана Алла Тааладан гана сурануу, Алла Тааладан гана жардам тилөөнү үйрөнүү, андан сырткары пайгамбарыбызга күбөгө өтүп, пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын кабыл кылуу. وبعد فيها مفتاح الجنة كلمة الشهادة. Мына ушул күбөлүк келимелери бул бейиштин ачкычтары деп айтып. ومن السنة الإنسان إذا أراد أن يعني يبدأ عمل أن يستفتح بمثل هذه الخطبة. الاستفتاح والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي. Bir işti жасоодо bir insan ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүндө ушул жогордагы пайгамбарыбыз колдонгон сөздү колдонуп туруп ишин баштаса жакшы болот. الأمر الثاني حلم النبي صلى الله عليه وسلم. Экинчиси пайгамбарыбыздын жумшактыгы, бул жерде ошол кайрылуусу, кайсы сөздөрдү тандап туруп адамга кайсы сөз менен анын пейилине жараша ага мамиле кылгандыгынан байкасак болот. والحلم يعني الرفق بالشيء، التأني والصبر على هذا الشيء. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر على ضماد لترك الإسلام وخرج الإسلام. عندما قال له أنا أرقيك من الجنون، فإنسان عندما يأتي إنسان يقول لك أنا أعالجك من الجنون، كيف ستكون ردة فعلك؟ أنا لست مجنونا، أنت المجنون وعشيرتك هي المجنونة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام من ضماد لم يهاجمه مباشرة، بدأ بالخطبة. الحمد لله إن الحمد لله. Мына ушул жерде дейт, пайгамбарыбыздын жумшактыгын, аябай адамга карата жасаган мамилесин, туучу бийиктигин көрсө болот дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде Димат ибн Саалаба келип туруп, сени ошол адамдар жинди деп жатат. Мен ошол өзүм медицина илимин дем салганымды билемин. Кел мен сени дарылайын дегенде пайгамбарыбыз ага карата дароо эле ачууланып мамиле кылган эмес дейт да. Сабырдуулугун көрсөткөн, ага жумшак мамиле кылган. Мисалы дейт, бир адам келип, кел сен жинди экенсиң, мен сени айыктырайын десе, дароо ачуун келип, мен жинди эмесмин деп ага карата ачууланып кетесиң дейт. Эми пайгамбарыбызга ошол сөз айтылганда, пайгамбарыбыз ага карата ушундай жумшактык менен сонун бир хутбаны айтып, Алла Таалага жалынып жалбаруу менен сөзүн баштап, андан кийин ошол сөздөрдү айтты. Бул демек пайгамбарыбыздын хилми дейт да. Хилми деген жумшактыгы, өрнөктүү инсандыгынан кабар берет. أمر آخر نستفيد منه من قصة ثعلبة، وهو أنه عنده أدب مع الله تبارك وتعالى. فهو عندما جاء وقال للنبي أنا أرقيك، ما قال وأنا أشفيك، وإنما نسب الشفاء لله. قال أنا أرقيك والله يشفيك، والله يكتب لك الشفاء على يدي. فهنا هذا دليل على أن ضماد بن ثعلبة رغم أنه مشرك إلا أنه تأدب مع الله، وهذا دليل على أن المشركين كانوا موحدين، هم كانوا يعني يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لكن كانوا يشركون معه في عبادته. Мына ушул окуядан, Димат ибн Саалабанын өмүр таржымалынан айтылган окуядан сабак чыгарса болот дейт. Димат ибн Саалаба исламга келгенге чейин эле, мусулман болгонго чейин эле Кудайга болгон ишеними жүрөгүндө бар болгондугу көрүнүп турат дейт. Исламга келгенден кийин ал дагы өркүндөп өстү. Эми бул кишинин пайгамбарыбызга келип кайрылып, мен сизге ушул нерсени дарыласам болобу деп кайрылып, эгер дарыласам Кудай сизге шифа берет деген сөздөрдү колдонгон дейт да. Ошол сөздөрдү колдонгон сөздөрүнү байкай турган болсок, ой жүгүтө турган болсок, демек ал киши ошол исламга чейин эле акыйдасы түз болгон дейт. Негизинен жалпысынан алып караганда көпчүлүк ошо исламга чейин мушриктердин көпчүлүгү муахидин, жалгыз Кудайга болгон ишенимдери бар эле дейт. الأمر الآخر أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان أيضا متأدبا مع النبي عندما لم ينسب إليه كلمة واحدة من التي سمعها من قريش. كانت قريش تقول محمد مجنون، لكنه ما كان يقول له أنا أرقيك من الجنون، وإنما لطف هذه العبارة وقال أنا أرقيك من الريح، وكانوا يطلقون كلمة الريح على الإنسان الذي هو مصاب بالجنون.
فقال أنا أرقيك من الريح تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Мына ошол Димат ибн Саалаба пайгамбарыбызга келип туруп адебин дагы көрсөткөн дейт да. Ошол өзү ошол кесип менен алектенгендиги үчүн келип туруп сен жиндик экенсиң, кел мен сени дарылайын деген эмес дейт. Башка бир сөз колдонгон дейт да. Рухуңду тазалайынчы деген бир мааниде сөз колдонуп, ушул сөзүнөн да байкаса болот, ал ушунчалык бир адептүүлүгү бар экендигин көрсө болот дейт. أيضا من أدبه أضاف له فهل لك هل تريد لم يأمره أنت مريض وأنا يجب أن أعالجك اجلس هنا وهو يستهزئ به أو وإنما كان يتأدب معه فهل لك أن أرقيك والله يشفيك نسب الشفاء لله ونسب له كلام غير الكلام الذي يسمعه من قريش. Бул кишинин ошол дагы бир адептүүлүгүнө назар сала турган болсок, бул киши келип дароо отур мен сени дарылаймын деген жок дейт да. Уруксат мен сизди дарыласам деп сурануу иретинде айтылды, өтүнүч иретинде айтылды. Бул дагы ошол анын адептүүлүгүнөн кабар берет. وكان أيضا من صفاته أنه يتميز برجحان عقله، لديه عقل كبير، عقل فيه علم وحكمة، لذلك عندما جاء لم يكتفي بالسماع مما قالته قريش وإنما أراد أن يتأكد بنفسه. وهذا طريق التعامل مع الإشاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو المقال تقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمعه هو صحيح، لا بد أن تتأكد مما سمعت. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي رواية فتثبتوا. Мына ушул Димат ибн Саалабанын дагы адептүүлүгүнө карай турган болсок, ал киши келген Меккеге келгенде дароо мушриктер ага пайгамбарды Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламды жинди деп таанытышты дейт да. Бирок ал дароо ошо чечим чыгарбастан келип өзүм барып өзүм көрөмүн деп ал жерге келип пайгамбарыбыз менен кеп курду дейт да. Бул жерде дагы пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы айтылат, ар кайсы уккан сөзүңөрдү эле чындык деп билбегиле. Куранда дагы эй иман келтиргендер, эгерде силерге бир бузуку келип туруп сөз айткан болсо, аны териштиргиле деп айткан аяттардын негизинде карай турган болсок, бул Димат ибн Саалабанын адеби өтө Куранга ошол адепке жатык экен дейт да. أيضا من رجاحة عقل ضماد أنه قارن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الشعراء والكهنة والسحرة الذين هو كان يستمع إليهم، فهو فعل مقارنة بين هذا الكلام وبين الكلام الذي يسمعه، فمباشرة تبين له أن هذا الكلام كلام حق وأن هذا الكلام كلام صدق فقبله ودخل في الإسلام. Мына ошол Димат ибн Саалабанын акылдуулугун, көрөгөчтүгүн, данышмандыгына дагы бир назар сала турган болсок, ал сыйкырчы менен пайгамбардын сөзүн салыштыра билген инсан болду дейт да. Сыйкырчынын сөзү жалган, пайгамбардын бул сөз туура эмес экендигине акылы жеткен бир акылдуу инсан болгондугун билсек болот дейт. إذن يتضح لنا من شخصية ضماد كيف كان يحمل صفات تستحق أن تكون هذه الشخصية شخصية أنموذجا نربي عليه أبناءنا، نموذجا نقرأ سيرته حتى نقتدي به ونسير على خطاه. فثعلبة من الشخصيات التي لم تشتهر في التاريخ لكن كان لها بصمة في التاريخ، حيث أن أهل اليمن جميعا دخلوا في الإسلام بسبب ضماد. Мына ушундай тарыхый инсандардын өмүр таржымалын окуп, алардан биз өрнөктүү үлгүлөрдү алсак болот. Жана балдарыбызга, урпактарыбызга ошондой улуу аалымдардын, белгилүү инсандардын атын калтырсак болот. Бирок биз сөз кылып жаткан ошол Димат ибн Саалаба белгилүү болбой тарыхта аты таанылбай калган менен, бирок аябай өрнөктүү, үлгүлүү жашоону өмүр кечирген. Биз анын адебинен өзүбүзгө сабак чыгарсак болгудай дейт.
Рахмат, чындап эле бизде эле укпадым буга чейин ошо Дымат ибн Саалаб боюнча сиз айткандай эле көп белгилүү эмес да, бизде аябай белгилүү болгон эмес, бирок анын ошол пайгамбарыбызга болгон адебин, анын өзүнүн акылын, адептүүлүгүн, пайгамбарыбызга болгон кылган мамилеси, анан ошол эле Яман элинин ошонун себеби аркылуу исламга кирүүсү чындап эле өрнөктүү, үлгүлүү бир өмүр экен. Буюрса ошо биз дагы ошол ислам тарыхындагы бизге үлгүлүү болгон, биз өрнөк мисал ала турган ушундай личность адамдардын өмүр жолун, өмүр таржымаларын окуп өзүбүзгө сабак алсак болчудай. Чоң рахмат, аябай кызыктуу бизге ошол Дымат ибн Саалаб деген бир үлгүлүү адамдын таржымалын айтып бизге көптөгөн пайдаларды, керектүү нерселерди айтып бердиңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Кудай таалам бизге ошо из калтырган үлгүлүү, өрнөктүү адамдардын арасынан кылсын. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.